Ni iki twiteze ku masezerano mashya y'imikoranire ikipe ya Rayon Sport imaze gusinya? Amasezerano y'imyaka 5 afite agaciro ka miliyari 3 n'igice, ubwo nari cash, ariko wongeyeho ibikorwa by'ubucuruzi tuzakorana. Mpamya neza yuko bishobora no kuba byanarenga nayo ngayo bitewe n'uburyo abareyo bazabyitabira. Murumva tuzaba duhagaze neza. Wamaze kubyumva ko twamaze kugera muri Rwanda Premier League 2025-2026. Ni shampiyona y'u Rwanda ikomeza ku munsi wayo wa 18. Ikipe ya AS Kigali imaze kuba itsindwa igitego kimwe na Rayon Sport. Ni igitego cyagiyemo ku minota 35 gitsinzwe na Mugisha Didier. Ni igitego cyaturutse kuri kufra yari imaze kuba iterwa na BAHiSE, hanyuma umupira ukubita igiti kizamu uragaruka. Mu kugaruka rero uyu Mugisha Didier wari hafi aho ngaho yaje kuba ashira mu rushundura, nuko igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport kiba kiranywe ku busa bwa AS Kigali. Ni nako igice cya mbere cyaje kuba kirangira, yewe n'igice cya kabiri nuko nguko cyaje kuba kirangira, akaba ari igitego kimwe rukumbi kibonetse muri uyu mukino. Ibi ngibi bihise bituma ikipe ya Rayon Sport ihita igira amanota 29. Hanyuma rero ni nyuma yuko kandi ikipe ya Rayon Sport yaba iri mu bihe byiza nyuma yo kubona umufatanyabikorwa cyangwa se umuterankunga. Iyi kipe ya Rayon Sport ikaba imaze gusinya amasezerano y'imikoranire afite agaciro karenga miliyari 5 y'amafaranga y'u Rwanda n'ikigo cyo muri Tanzania cyitwa JLAT Investment East Africa Company Ltd. Hanyuma rero aya masezerano akaba agomba kuzamara igihe kingana n'imyaka 5. Ibi ngibi rero ni byiza cyane, biraza kuba bikemura ibibazo bya mikoro yaramaze imisi ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, dore nuko mu misi ishize hamaze imisi hari kuvugwa inkuru zitari nziza zaturukaga hano mu Nzove, zavuga ko abakinnyi bamaze imisi batari gukora imyitozo nyuma yuko ngo bari bamaze igihe kingana n'amezi 2 badahembwa. Ni nyuma yuko kandi ikipe ya Rayon Sport imaze imisi iri gutwara ibikombe mu bagore, aho Ferwafa Super Coupe 2025 ikipe ya Rayon Sport mu bagore yaje kuba yegukana iki gikombe. Hanyuma rero uranabyibuka kandi ko ejo bundi bakina n'indahangarwa bazitsinze ibitego 2-0. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport ihita yegukana igikombe cy'intwari 2026 y'Rose Cup 2026 mu bagore. Hanyuma rero ibi ngibi bikaba byatumaga iyi kipe ya Rayon Sport abantu bakomeza kugenda bibaza byinshi, bavuga bati ni ukubera iki imaze imisi iri gutwara ibikombe mu bagore nubwo bwose mu bagabo bitakunze, ariko ikaba itarahembye abakinnyi igihe kingana n'amezi 2 yose. Ubu ngubu rero abakinnyi bamaze imisi bakandiwe akanyenyeri, ngibyo byarakemutse. Ibyo byarakemutse, ni nayo mpamvu baje mu kibuga banishimye. Ni nayo mpamvu iyi kipe ya Rayon Sport imaze imisi iri kugura abakinnyi bafite gahunda bafatika. Hanyuma rero kuri uyu munsi bakaba batanze umusaruro. Uyu Bruno Ferry yaba ari mu bihe byiza, ni nyuma yuko amaze kuba agirana amasezerano y'imikoranire n'iyi kampani yo mu gihugu cya Tanzania. Bivuze ko hano muri Murera cyangwa hano muri Murera uko byagenda kose ibibazo byaba bigiye kujya ku ruhande bijyanye na mikoro. Tugiye kuba tubigura ko 5/5. Icyo usabwa no gukora subscribe, share, comment. Ni Butterfly Media TV ikugezaho rero amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma rero ntatinze reka duhite dusimbukira kuri aya masezerano. Ikipe ya Rayon Sport imaze kuba isinyana n'iyi kampani yo muri Tanzania. Ikipe ya Rayon Sport yasinye amasezerano y'imikoranire afite agaciro karenga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda n'ikigo cyo muri Tanzania cyitwa JLAT Investment East Africa Company Limited. Ni amasezerano iyi kipe yemeje ko afite agaciro k'amadolari y'Amerika miliyoni 3 n'igice, tuyavunje mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari amafaranga miliyari 9 na miliyoni 109, azamara imyaka 5. Ibi bivuze ko buri mwaka kiriya kigo kizajya cyishyura ikipe ya Rayon Sport arenga miliyari 1 mafaranga y'u Rwanda, ndetse kikayiha ibikoresho
izajya yifashisha hamwe n'ubufasha bwo kwandika abanyamuryango bayo hifashishijwe ikoranabuhanga. Rayon Sport yabonye uriya muterankunga cyangwa se umufatanyabikorwa imukeneye cyane, aziye igihe, ni mu gihe iyi kipe ya Rayon Sport yari imaze igihe yugarijwe n'ibibazo by'amikoro make. Ni ibibazo byatumye abakinnyi b'iyi kipe Gikundiro Isaro ry'i Nyanza bahagarika imyitozo nyuma y'uko ngo bari bamaze igihe kingana n'amezi 2 badahembwa. Ni nyuma y'uko kandi iyi kipe ya Rayon Sport mu bagore yari imaze iminsi iri gutwara ibikombe, harimo igikombe cya Ferwafa Super Coupe 2025 itsinze Indahangarwa ibitego 4-0. Urabyibuka icyo gihe nk'ibyabaye ejo bundi. Hanyuma ejo bundi bakinira cyangwa se bahatana n'ubundi n'Indahangarwa finali mu gikombe cy'intwari Heroes Cup 2026 baje kuba batsinda izi Ndahangarwa za Jado Castari ibitego 2-0 n'ubundi batwara kino gikombe. Abantu rero bakaba bari bamaze iminsi bibaza bavuga bati ni ukubera iki mu bagore iyi kipe yinjije ariko ikaba idahemba abakinnyi? Kubera iki iyi kipe ya Rayon Sport idahembwa? Ikibazo ni ikihe? Ariko ikiriho cyo urumva ko bari bakiri muri izi process zo kuba bavuga bati reka dushake abafatanyabikorwa, reka dushake abaterankunga, ibi ngibi niho bizarushaho kugenda neza. Gusa ikiriho cyo amakuru ava hano mu Nzove biravugwa ko abakinnyi bamaze kuba bahembwa amezi yabo 2. Ni nayo mpamvu baje mu kibuga bameze neza, bafite fresheri, kuko no ku munsi w'ejo hashize bakoze imyitozo ya nyuma. Hanyuma rero n'uyu munsi rero bakaba bagize neza, bakaba babonye intsinzi bakuye imbere ya AS Kigali. Iyi ntsinzi rero bakaba bakinye uyu mukino rwose ubona ko bishimye, ubona ko bari muri modu, ubona ko nta kibazo. Nubwo bwose igitego kimwe twavuga ko kidahagije, bagomba gutsinda nka 3 wenda ikipe ya AS Kigali, ubundi bagomba kwitsinda nk'ibitego 3, bagomba kwitsibura nk'ibitego 3, niho byari kuba byiza, niho ibintu byari kuba bigiye ku murongo. Ariko n'ubundi igitego kimwe nta kibazo bakiryamyeho barakidefanda. Iyi kipe rero ikaba ikukanye amanota 3 yavanye imbere ya AS Kigali. Amafaranga rero Rayon Sport imaze guhabwa byitezwe ko azayifasha gukemura ibibazo by'amikoro byakunze kuyibera ingorabahizi, ndetse no kugera ku rugamba rwo kubaka ikipe ikomeye izongera guhatana imbere mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga nk'uko byatangajwe kuri uyu munsi w'itariki ya 5 Gashyantare 2026. Ibi ngibi rero ni ibintu byiza cyane. Ibi ngibi twavuga ko ari inkuru nziza muri Gikundiro Isaro ry'i Nyanza. Ibi ngibi twavuga ko iyi kipe ya Rayon Sport yaba iri mu murongo muzima, mu murongo mwiza. Ni nyuma y'uko byari bimaze iminsi biri kuvugwa ko rwose iyi delegation cyangwa se ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bari mu mazi abiri. Urabyibuka uyu mutoza Bruno Ferry aza hanyuma agatoza, ariko umukino wamuhuje na APR FC yari derby ikomeye cyane. Uyu mugabo akaba yaraje kuba abona ibitangaza, aho iyi kipe ye navuga ko ari umukino wa mbere iyi kipe ye rwose ya Rayon Sport ikaba yaratsinzwe icyo gihe ibitego 4-1, ibitego 4 bya APR kuri 1. Urabyibuka icyo gihe icyo gitego cyatsinzwe na Ndikumana Asmani nabo baza kuba bamuhagarika igihe kingana n'icyumweru adakina, ngo ni nyuma y'uko ngo yari asuzuguye umutoza kubera ko yamukinishije ku mwanya utari uwe. Ndikumana Asmani abonye ko ibintu biri kugenda bikomera, yaje kujya ku mwanya we nk'umwataka, hanyuma aza gutsinda iyi kipe ya APR igitego 1, ari nacyo cy'impozamarira cyabonetse, ari igitego 1 rukumbi muri uyu mukino wayihuje n'ikipe ya APR FC. Icyo gihe urabyibuka bahatanira iki gikombe cya Super Coupe 2025. Urabyibuka nk'ibyabaye ejo bundi. Hanyuma rero iyi kipe ya Rayon Sport yaje gukomeza kugenda igira ibibazo, aho mu minsi ishize yari ifite ibibazo byo kuba ifite bano bakinnyi yaguze b'abanyamahanga benshi, ikanabanza mu kibuga, yewe
kubera ko batari bakamenyeranye, ugasanga n'imikinire yabo uburyo bari gukoramo ngo wenda bubake igitego ugasanga yewe ni hafi ya ntabyo. Ni nyuma y'uko rero iyi kipe ya Rayon Sport yari ikomeje kugenda itsindwa, binatuma no ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ya hano mu Rwanda 2025-2026 ihuruduka iragenda rwose igera ku mwanya wa 9 nkuko twabigarutseho n'amanota 26. Urumva ko yari irimo kugenda ijya habi, yari iri kujya ikuzimu, yari iri kujya mu manga. Ariko noneho nkuko biri gukomeza kugenda bigarukwaho nyuma yo kuba hari aya masezerano y'imikoranire hagati y'iyi kipe ya Rayon Sport ndetse n'ira kampani yo muri Tanzania, ni ibintu byaba ari byiza cyane. Ndetse n'aba bakinyi ikipe ya Rayon Sport imaze imisi iguze, uranabona ko rwose mu kibuga bari kugira gutya bagahanahana umupira, ukabona ko ari abakinyi bashobora kuba barema uburyo bushobora kuba bwavamo igitego. Ibi ngibi byo rwose byagiye bigaragara kuri umukino wabahuje n'ikipe ya AS Kigali. Ibi ngibi rero bikaba ari byiza cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Twavuga ngo congratulation ku ikipe ya Rayon Sport, ni byiza cyane. Gusa yabaye byari bikomeje gutya bagakomeza gutya byari kuzaba ari sawa cyane. Ikipe ya Rayon Sport ntabwo ari kuzongera kugira ibibazo imaze imisi ifite. Hanyuma rero reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye. Ni Butterfly Media TV kugezaho amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Nyagasani akomeze akurinde ugire ibihe byiza. Bye bye.